Iyyaroon har'a dhiyeessan maal isaan? Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa dhaabatu jedhanii ni jiran. Lolli Oromiyaa keessa jiru mariidhaan haa furamuu jedhanii ni jiran. Anaa biikutuu qaban jaa'ime paartiilee san waaqatittuu inni isaa taa'u gaafii lama xixiqqoo kana gaafiilee muraasa minimaal deemaan dhiyeessanii jiran. Oromiyaa irratti mootummaan ce'umsaa ijaaramu dhuguma tokkummaa Oromoo barbaanna waruma kalee try. It's working. Lem. More battery. Me. Okay, let's see. Okay. So, there you go. It worked. Gaaffilee isaan deebisan kana ni deebisamu hin deebisu walumaan laalla. Aan akka kiyya yoo na gaafattan Abiy Ahmed aangoorra jiru mariin ilaaf ilaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira. Kan ammoo qabatamaan lola Tigraay kana akka achi hin geenyeef gaafa dhayini irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa singalleef ture koree jaarree koree manguddoota gama obbiyootiis gama abaa'ootiis adda addaa jiran warra tippelleef irraayis dura tole jeeti booda diigi dubbiin amaara Oromootuun gadi fagoodha mariidhaan jenneeti eegalle obboleen cuufaa isaan keessa kan namni jiru ofee dhaamsa amma Oromoo wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jaha hayyuun Oromoo beekan Oromoo irra bilchaate gaaddisa Oromoo gadhaamu kuudee kana irra godhuuf deeman jee garagalche hidhaa baana amal sadeen isin calli jettan kana yoo xiqqaate initiative lama kanaan keessa hirmaatee ture tokko marii Oromoof Amaaraa lammaffaa fuuneeti ministeera nageenyaa jalatti amma ambaasadara ta'ee DC dhufe kana inni ministeera ture Alamuu Simeewaa keessa jiran Dr. Biqilaa fa'aa keessa jiran mootummaan raayis mormitoota raayis Amaarrii fi Oromoon ni jira jedhamu kan biyya jiru hundi walii gahee gargaarsa gamaa gamanaa barbaanne US raayis UK raayis Poolaand raayis finne marii goonee jechuudha marii eegalle warri akka kiyyaa guyyoo keessa jiran inni baara jenneeti keessaa hafneef duubumaa gargaara marsaa lama deemee namni waan siireesii waliin haasee beekaa qabsa wanni faannoo jedhamu sun hin jirtu fincilli kun hin jiru Amaara keessaa warra achi hirmaatu hidhaa boodeenumaa deemee warri mootummaa akka hin hirmaanne godhe diigee jechuudha. Ta'uu wajjin godhamte eegaan bahee keessaa wanni suduudaan irratti hirmaate marii booda Taanzaaniyaa tas beekan carraaqqii meeqan gama adda addaatiin warra oboos fedhii isaatiin miti gara humna waraanaatiin tireeyineeti tole jee harka 95 walii galan 95% booda ergee ijoollees duchisiisee diige. I, Jawar Mohammed, do not believe Abiy Ahmed as an author of desire for peace. In qabu jeetiin murteeffatee jira. Hanga inni jirutti fumaan jiru mariin hojii uumuu qaba. Ana kiyyatti mariin godhamuu qabu Oromoo jidduuttis. Saba biraa jidduuttis mariin godhamuu qabu. Abiy booda tokko Abiy nu fuudhee akkan kunne akkamitti irraa gochiifna. Lama
Abii booda daal gaafilarree mukaaftan waa'ee mooyyaalee sun fanji mallataan nuuqaaye. Kun sandaran biyya adda facaaseetu waliin naqee biraa deemu deema. Isa booda namni keenya biyyi keenya kool hin finne. The discussion should be, we shouldn't really waste our time with him. The discussion should be how to save our people and our country from Abiy, how to ensure there is no further disintegration after Abiy. Discussion should be about post Abiy. Namni mootummaa san keessa jiru yoo ala kanaa tattaate malee namni gurbaan kun hanga jirutti nageenyi ni dhufa jee amanu tokko hin jiru warri bira jirus garuu carraa marii jirus fayyadamanii hoggaas ijaaraaf gabbaanii mana bichaanii dhaqanii waan tokko tokko waliin haasa'uun gaariidha. Manguddoota na bareen abaariidha. Manguddoonni waan yaadaniitu warra daldalaa ni dalaina. Isaanii soo taate haa deemanii nutullee ni deemna garuu teenyee nageenyi sheekaan irraa namatti dhufu hin jiru. Kan waan kaasee waa caalu kan akka haftan maaliif hin dubbanne beeytanii? Sirna kana jalatti haqa barbaaduun hattuu wajjin maallaqa si jalaa bade hattuu si jalaate wajjin barbaaduudha. Namuu ni beeynaa bara. Eenyu maaliif akkamitti kaja'u ragaa qabatamaadhaan gadi baasanii warra balleessan adabu. Amma maksa karrayyuu takkatti namana tokkorri isaanii beeytanii yoo waraanuuf hin murteessin gadi hin baasin ija hin lukkisin sodaachisuuf hin lukkiseen na waraana keessi waraana. Kanaafin waa'ee Hacaaluutis keessattuu waa'ee Hacaaluu kan hin dubbanneef odeeffannoo waan hin qabneef miti. Tokko bifa namuu waakkachuu hin dandeenye dhugaan sun bahuu qaba. Lammaffaa warri akkasan hojjete Oromoon akka gaafsanii qalbii hin cabteen beektu har'allee qalbiin hin fayyine. Hayxisuun bifa Oromoo haqa deebisuun Oromoo qalbii fayyisuun maatii isaa qofaa miti deebi'uu qaba. This requires an independent, irrefutable investigation and a fitting punishment for perpetrators. Hangan jirut my objective tokko sirni akkasii haalli siyaasaa akkasii akka uumamu. Abadan lubbulleen jiraachuu baatan warri waan san hojjete qabrii isaanii irra teenyee yakka isaanii itti mudateen. We will do that. So amma bomsa hin irraanfatina. Hin irraanfatina. Garuu immoo muddamina. Justice requires patience sometimes. Gara Naam Salama Magarsaa di obboleettii dabarsite dhaga'ee yeetiin abdadha. Haala biyyi teenya uummanni keenya amma jiruun cal'isuun ulfaataadha. Yeroo jeneraalonni namichi guyyaa tokkotti ajjeesuu danda'u, dhabamsiisuu danda'u gadi ba'anii dubbataa jiranitti namni biraa cal'isuu hin qabu. I agree with you. Lammaa qofaa miti. Manguddoonni obbidoo inni ifirraa harcaasee kaleessa as yaamu sun gadi ba'anii dubbachuudha qaban. Kaleessa alagaa jala ta'anii yakka isaan dalaganii afoo naa illaa jennee dhiifneef. Har'a isaaf guuta baana jennaan madaa kaleessaa nutti qotuudha. Ata minimum manguddoonni obbidoodhaa gadi ba'anii no karaan dhuunfaan bannuu himanii hundi isaanii. Gadi ba'anii karaan madaa uummata kanarratti yeroo dheeraa raawwatan itti fayyadanii keessaa tokko karaan ittiin toobatan keessaa tokko gurbaan kun hin ta'u osoo jennuun isinis ni balleessa isiniif hin ta'u jaarmaa keessanii Oromoof hin ta'u Itoophiyaaf hin ta'u kuu osoo jennu ni beekna jedhu osoo hin beekin they did not know who he was. Fuudhanii achirra kaa'anii isaanis facaase biyyaas facaase. Lammaa qofaa miti warri sirna san biyya san keessa jiranis carraa argatanii ni beekanii bara
they are seasoned politicians ወታደር ደርጊራ ካሴ ያደከ ሰሙተተን ጅሩን ሙጠኖ ሳምርሲተ ቢቲቱ ጉያን ላፈታ ፈርጫ አጫ ላምሻ ደማ ከጅርቱ ይላለን ሁንዲ ሳኒ no not in my name not anymore jetu dan dawla kapal jechu kana bakaunda tripa won pa dari series ወንድሜ ያነሳው ስለ ሀረሪ ስለ ሌላ እነዚህ ከዚህ በፊት ስልጣን ላይ የነበረው የወያኔ ስርዓት የቀበራቸው ፈንጆች ናቸው ህዝብን በየጊዜው እየሳቡ ህዝቡን ሲያጋጩበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው ሁላቸዋለሁ እነዚህ በስፋት ደግሞ ጽፌበታለሁ መጽሐፉ ህዝቡን ሲያጋጩበት ሲያጫርሱበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው በሐረር ጉዳይ በድሬዳዋ ጉዳይ በሞያሌ ጉዳይ አተካሮ ወይም ልዩነት ወይም ውዝግብ የለም አይባልም እነዚህ ውዝግቦች ግን ወደ ግጭት የሚያደርሱ አይደሉም ጋስዋል በወያኔ ጊዜ አይፈታም የተባለው ጉዳይ እቱ ካስለዛ 6 months በዲቴል መጣሙ ተፈዋለሁ ለምሳሌ የሐረሪን ጉዳይ እዚህ ያለው አይ ቲንክ እናንተ ማናገር የጀመርኩት እዚህ ያሉትን የሐረሪና የኢስተርን ኦሮሚያ ሰዎች ሰናግር ተረዳው then I went there ሽማግሌዎቹን ግማሹን ቢብኒ አምጥተን ግማሹን ሐረር ሄደን አወያይተን ሚኒ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ግን ቀላል የሆነ ነገር አለ የሐረሪና የኦሮሞን ጉዳይ እንደሌሎች ጉዳይ ማየት አያስፈልግም ሊንጉስቲክሊ የተለያየ ማህበረሰብ ቢሆንም ሶሾ ካልቸራሊ የተሳሰረ ህዝብ ነው understanding that requires closer observation is ለብዙ መቶ ዓመታት ያዳበረው ስርዓት አለው አብሮ የሚኖርበት እነዚህ ጉዳዮች ሪመምበር ታውኖ ላርገን እንደዚህ ክርክር ተነስቶ ተወያይተን አረጋጋ ነው there has been no conflict there has been no issue between Hararis and Oromos for last 6 years የሶማሌ ጉዳይ ያስቀመጥናቸው ፕሮፖዛሎች ነበሩ ከሽማግሌዎች ጋር ከወጣቶች ጋር ተወያይተን መፈታት የነበረባቸው አስቆሙን do you remember ሐረሪ ላይ ኦሮሞና ሐረሪ ያልጣላቸው ሲል ከአማራ ጋር አጋጨው ህዝቡን they prevented us from completing the process ሙራድ ወርዶ ወርዲን መጣ ጥሩ መረዳዳት መጣ ያ ነገር እንዳይቀጥል ፈንጁ እንዲቆይ ተፈለገ አቆሙት የሶማሌና የኦሮሞ ጉዳይ ከሞያሌ እስከ ቦርዶዴ ያሉትን ጎሳዎች ገራዶች አባገዳዎች ተወያይተን አንድ ባን አረጋጋ ነው ከገሪ እስከ ኢሳ ድረስ እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊኬትድ ናቸው እንደኔ ከማላ አካባቢ ለሚመጣ ሰው መረዳት ከባድ ነው these are complicated communities ከዛ በፊትም የነበረው ስርዓት ነው ሲያጋጭ የነበረው መፍትሄ ለማምጣት ላስቲንግ ሶሉሽን ለድሬዳዋም ለሞያሌም ፕላን ተቀመጠ እና ቢናቸው ያስቆሙት ዋይ የችግር ጊዜ ነው ያሰለጠኗቸው ሰዎች ለምን እንዳስቀምጡ ስለሚያውቁ ማሳፈለጉ why all of a sudden just in last 2-3 months Driro became an agenda Harari became an agenda Ingile became an agenda why didn't they solve it in 2018 issue burning issue በነበረበት ጊዜ ለምን ሪዞልቭ አላደረጉት የኦሮሞ ጥያቄ ዛሬ የህልውና ጥያቄ እኮ ነው what Oromos want the most today is peace ኦሮሞ አትግደሉኝ አታፈናቅሉኝ ነው ጥያቄው because they want to change that agenda ምክንያቱም ኦሮሞን እየገደሉ ያሉት ሌሎች አይደሉም ስለዚህ ሌሎች ሊገሉ ነው ሶማሊያ ሊመጣበት ነው አማራ ሊመጣበት ነው ኤርትራ ሊመጣበት ነው what I plead with you
ልዩነቶች አሉ ድንበር ጉዳይ አለ የገባኝን ጥያቄ አለ yes እነዚህ ሶበር በሆነ ዲስከሽን ዲቤት እና ኔጎሺዬሽን comprehensive lasting solution የሚያስፈልገው this cannot happen under a circumstance where the country is engulfed in fire ናሽናል ዳያሎግ ላይ ቀረበ ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፎ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው I can show you the copies ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፈው የመጡ መርቶች ናቸው ሐረርጌ ደርሰው የሐረር ጥያቄ ሆነ የመጡ Do Oromos have complained about Harari? Yes. Do Hararis have complained about? Yes. Dredwa is their controversy? Yes. But these issues are not primary. They are no priority for Oromos today. They are no priority for Hadaris. They are no priority for Hararis, for Somalis. So, በዛ መልኩ መሄድ ያስፈልጋል ለብት ኦሮሞ ገማገመና ያደም ቱላቲቱ ቀልቢ ይስር ይሰድ መከራረት ኦሮማ ካናንጂ ሶማሊ ኦሮሞ ወልበር ድኔት ያሲል ረብራ ዳራው ይረጌ በደዱና ዘው ነው ወጭን ገማገመና ጀሮ ኦሮሞ ካናን ከቢናንጂ ዋንጀቱን አቦኑቲ ቢያ መለ ቢየ ድሎልኔ ቢየ ሄዱ ቀምና ሃደምቴን ዱምቱ ቢየረፉልኔ ፈዳጅ Sini galami. Wani dangan gama-gama na ciram tuh orma mi jo. Rakko moyale di rakko malis. Wani kana umadin. Moyale oga jahan dabra wata kantur. Mali badi jahan dabra kan umane. Wayanin ham tutur. Ham turan mural lagi kita lupa dia. These are the most destructive group. Kama may santa bata demo kana isim balle Oromo. Murni ko Oromo na yes. Karasan demo kun. Khale Ethiopia se gona. Thalako Ethiopia dev na jani amaro guza babata ni nucha fakan. Tigre ka fakan. Aramo. Hogga jara wololan. Nuber tufani ti. Mutumma Oromoti jarani isitu deemani abba idande yal idande yuwata irasu chikir hay nuti mali no Oromo ummat bichada amma mali sininjan ufani wani umunjiru biyasan siritimu wani ufe akasitti ango qabate mal ko dunjiru amma bota biyasan biiti no madu mamti male kanaf Kama isaan taphachuu barbaadan tokko ajjeechaan nurra godhamu lolli Oromiyaa keessa dhaabachuu qaba. Piraayimarli kan dhaabatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin negoshee gochuudhaan. Tokko lama waraanni Amaara keessa dhaabachuu qaba. Kun immoo hayyoota hoggana Amaaraa wajjin mari'achuudhaan dhimma Tigraay keessa seenanii waliin dhawoo osoo hin taane walitti hidhanii araarsuu irratti fuulleffate. Dhimmi Eertiraatis daangaa kee eeggatu daangaa biyyattis hin dabrin. Hariiroon dinagdee dippiloomaasii keenya seeraaf sirnaan haa ta'e gabujachuudhaan kan deemamu jechuudha. Oromoon uummata fadhiidoo miti. Uummata sirnaan bulu. Fadhiidoo nu taphachuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhimma daangaas dhimma biraatti hoggaa kaaftan kanaan wal qabsiisuudha. Fixeetiin jira. Inni መጨረሻው አስፈላጊ ስለሆነ ነው። 5 ብሔሮች ላልከው ምናልባት እኔ አንዳንዴ ያልፎ ትግራይ አማራና ኦሮሞ ስለምን የሶስቱ ግጭት ነው ዋና ችግር የሚፈጥረው ከሚል ነው መፍትሄው ግን በሶስቱ ብቻ ሊመጣ አይችልም ሁሉም የዛ ሀገር ብሔረሰቦች ህዝቦች የሃይማኖት ቡድኖች ካልተረባረቡ በስተቀር 5ቱን አስማምተህ 15ቱን አስማምተህ 85ቱን ትተህ የሚመጣ ለውጥ ሊመጣ አይችልም ስለዚህ ማስተባበር ግዴታ ነው የኦነግና የኦፌኮ ጉዳይ በአፋን ኦሮሞ ቅድም የተናገርኩት ልግለጸው ሁለቱ ድርጅቶች ይሄ ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ያላቸው አቋም እስከ ዛሬ አልተቀየረም የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጠመንጃ ሳይሆን በውይይትና በድርድር በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ብቻ ነው መፈታት ያለበት እንደራደር ነበር ለእስር ያዳረገንም ልጆቹንም ገብቶ ጫካ ያስገባቸውና ጫካ ያስቀራቸው
አብይ ያላቀሙ አምባገነን ለመሆን መጠራራቱ ነው። አሁንም ቢሆን ድርጅቶቹ እያሉ ያሉት እንደራደር አቋማቸው ነበር። አሁን ሲወጠርና አልጋው ሲነቃነቅበት የድረሱልኝ ጥሪን ያመጣው ትላንትና በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን አሰልፎ እኛና ትግራይን እንደጨፈጨፈው ዛሬ ደግሞ ኦሮሞን አሰልፎ ሌላ ዘመን መግዛት ይፈልጋል። የኦሮሞ ተረት አለ ዱቢ ባንደግ እንደወርገን ገለል ወርገን እንዲናገር አትከልክለው ከተናገረ በኋላ መልስ አሳጣው ነው ቢሆን ነገሮች አሉት። አዎ ኦኬ እንደራደር here are our preconditions አብይ ነው የጀመረው። ይሄን ኦፌኮና ኦነግ አይደሉም፣ አብይ ነው ያመጣው። አይ ኖ ፎር ፋክት አመጣ። መጀመሪያ እንወያያሉ፣ ተወያዩ። ኦሮሚያ ላይ የሽግግር መንግስት ይቋቋም። ጦርነት ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት መካከል በሚደረግ ድርድር ይፈታ። ጦሩ የሀገር ጦር ይሁን። ታንዛኒያ ላይ ከመሮ ጋር ያልተስማሙ በዚሁ ጥያቄ ነው ፔሬድ እንዳው መለስ ይላል ከዚህ you know what he wants ኦሮሞም የኛ ሰዎች እየተዳደሩልን ነው ሰሜኖቹን ሊከላከሉ ብሎ እንዲያጨበጭብለት ይፈልጋል። ሰሜኑ ደግሞ ኦሮሞቹ ሰብስበው እየደለቱብን ነው እንዲሉ ይፈልጋል። ኖ እኛ ቁጭ ብለን በሰሜን ላይ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም። we are confident of our demands. We are confident of Oromo's political objectives. ከማንም ጋር የትም ቦታ ለመከራከር ለመደራደር ዝግጁ ነን እኛ ከማንም ጋር። ከአብይ ጋር ለብቻ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም። Let me repeat. There is nothing we want to negotiate behind anybody's back. የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ የውስጥ ድርድር ብቻ ሊፈታ አይችልም። የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፍበት መጀመሪያ ጠመንጃን ማስቆም፣ ተኩስን ማስቆም፣ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ማድረግ፣ አዳዲሶች እንዳይፈነዱ መከላከል። ከዛ ቀጥሎ አዳዲስ ጦርነቶች እንዳይፈነዱ ከተደረገ በኋላ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ድርድር ተደርጎ ኒው ፖለቲካል ሴትልመንት ማምጣት፣ ከዛ የተበጣጠሱ ማህበራዊ ትስስሮችን መገንባት ሪኮንሲሊዬሽን፣ የፈራረሰውን ሀገር መልሶ መገንባት ሪኮንስትራክሽን we want to go there. So ሌሎች ሀገራችን ህዝቦች በተለይ ሰሜን ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን እየነደደ ደቡብ ሊለማ አይችልም፣ ደቡብ እየነደደ ሰሜን አይለማም። የኦሮሞ ህዝብና ፖለቲካ አመራሮች ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጦርነት በሙሉ እንዲቆም ያለው ፖለቲካ ድርድር እንዲፈታ